Pungkaham jotono tini tewi sahanya hai nong na ni channel lam soko tini ang nong bus kamu songi phone hai muya karan chakhai ngau muya karan somoi sui na haka ngke obo na haka koifol rai na haka kotoma khe ong to gela nai ba ngke oro na haka moso kothang ngka omo khari sum omo hasing ngke obo na haka kopi bokong ko kopi full kopi bai banda kopi ni bokong tongoro engke obo na haka wak bahan engke tabuk sekang ngobo muya karan no sekang kira-kira na sekang roker nai engke muya ramani ko kita sekiau ke pepeka engke tabo aro ang de sinai ngo mangso naruk jangno wak bahan engke bini logi angoro nai moso engke dail dune kisa engke mo jina nangan bagi angoro sudah tabung di sini oro sudah reka 2 chamus engke ang tabo kopi bokong rajak no bori di sini engke aban pada hajing tokrop jaganai engke koifol dadang na kang last se ki jonai koifol la datin gelai thangma ba engke jami bulai hajing obno bang plaster nai sombar na furo isom engke tabu kang ko koifol khala jang no risinai koifol segang rekha gelai thangu datino abon ke ang plaster kha engke koifol roi tabu tai 5-6 minit mutton ton karena engke tabu orang last somta kisari nai pular mani ang nanglia ni tak kisari rekha engke ang tabu awan pulja grisinai tabu ang ora sombar nan bagai thok tung khaigen nai engke tabu mosorok jadi tahu resinai engke tahu last yang koro lebo bulai resinai jami bulai sekang rekha khawo abon bagai ang last oro bono engke bahi kengka koikha ano muya karan chakri songmani recipe jodi no sajagi tongbai khenka ke like share subscribe khlaiba jadi hambai jotono dewaisa।